I'm thinking about starting a cooking show. So here is, I got my Mi BonCabe with me. Dia rasa mie goreng and I really wanted to try it. Even though aku nggak terlalu suka pedes, tapi dia level 15 and ini pangsit gorengnya guys. Let's cook with me. Ini basically kayak orang masak mie biasa, rebus air, buka plastik mie-nya, ini bumbunya. Terus mie-nya dimasukin, siapin bumbu di piring, terus diaduk. Terus udah ditiriskan. Kalau udah ditirisin, diaduk buat dicampur bumbunya. Tambahin ini pangsit goreng. Oh my god, enak banget sih ini hujan-hujan. Ini Mi BonCabe-nya udah jadi. Aku sebenarnya nggak kuat pedes guys, but let's try karena ini tempting banget. Dan ini pangsitnya gila, kriuk banget. Cuma guys, dia kenyal maksimal, enak banget. Kalian bisa beli ini di Indomaret atau Alfamart terdekat kalian. Okay guys, so that was an attempt to have my own cooking show. I don't think that goes well, but the food, Mi BonCabe-nya enak banget. I think you guys should try it too. And so, I think I need to get an island.